Something buried deep inside us, the major and the minor. We're like piano keys. You play for me. You play for me. Oh, you play for me. I swear, even in my sleep, I hear like the memory of everything we used to be. You play for me. Couldn't stop the wheel from turning. It was like a whirlwind, sky is like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves. We were like a symphony. Ladies and gentlemen, performance by MLG Remix. You play for me. We used to hide under the covers, serenade each other, careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor. We're like piano keys. You play for me. You play for me. Oh, you play for me. I swear, even in my sleep, I hear like the memory of everything we used to be. You play for me. Beserta jajarannya dan yang terhormat kepada seluruh tamu, cintai para bunda-bunda dan untuk semua abang-abang adik-adik yang juga berhadir di lokasi yang dalam acara ini. Kita awali dengan ucapan makasih berdiri kepada pemilik dan Semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Alhamdulillah, kadang-kadang saudara Allah dalam berdiri kesana yang paling yang teristimewa buat atau korwir. Tujuan kesini hanya kita silaturahmi. Nanti kita bahas yang di mana di daerah. Saya ini yang pertama berdiri di depan umum ini. Biasanya berdiri di depan mesin saya. Itu mesin usaha. Ini memandang umum yang jauh-jauh ini sudah hadir di sini ya. Terutama Kalau lama siapa di Langsa? Aku ngojek juga nih. Ya ya. Kemarin kan kita nunjuk mulai hari ini.
Mantap. Mantap. Barcela. Barcela luar biasa. Ya. Kopi. Kopi.
take away.